Veliki pozdrav, dragi pratioci. Kroz ovaj video pokušat ću da vam objasnim kompletan proces povratka odjave iz Njemačke na Balkan, prije svega za one koji se vraćaju u BiH. Ja sam danas krenuo, to jest bio sam na prvoj adresi, to je odjava prebivališta adrese u Njemačkoj. Znači, evo malo ukratko, iako sam ja planirao da snimam jedan malo veći, opširniji video o tome, odluka nije bila teška, prije svega i da se zahvalim, kao i mnogi ljudima koji vode emisiju Rahatland, jednom gospodinu, on je među nekim, ja mislim da je to bio prvi video kod njih, onom Emiru što se vratio iz Amerike. Ljudi, mi smo 11 godina u Njemačkoj, imam 3 sina i odlučili smo da se vratimo kući. Svako ima svoje razloge, ali ja jednostavno ne mogu da prepustim djecu tom sistemu ovdje. Znači, danas ovako, a sutra ako Bog da ovako. Ja za Njemačku imam samo riječi hvale, ono što sam ja napravio za 11 godina provedenih u Njemačkoj, ne bi sigurno mogao ostvariti da sam ostao u Bosni. Mi smo došli 2015. Prošli sve i svašta, završili kod kuće što smo imali. Ali ljudi koji mene znaju, tu ja sam na početku rekao, hajde, lijepo je bilo, ako dođe vrijeme da ja moram raditi 2 posla, odo kući. I kod kuće se može raditi 2 posla. Mislim, naš narod dođe tu odmah, neben job odmah, ne znam, svako ima svoje mišljenje, svako ima svoje gledanje na sve, ali meni je ovih 11 godina i mojoj supruzi i djeci nekako poput neke robije, mi patimo za Bosnom. Vi koji živite u Bosni, vi volite Bosnu, vi ste patrioti, sve. Ali mi koji smo odvojeni i koji samo 2 ili 3 puta godišnje dolazimo kući, mi imamo neke drugačije osjećaje. Ne može se to opisati. Kad si željan nečega, ja nemam ništa protiv, znači kogod želio i imao želju da dođe u Njemačku, sretan mu put i da Bog da ostao što duže. Kaže, ne skirajte se vi svi koji planirate, ja želim ohrabriti, znači problema će biti, ne očekujem ja med i mlijeko, ne očekujem apsolutno ništa, jednostavno hoću kući. Ne skirajte se, za vas su već isplanirali u gradu, u selu, u mjestu odakle ste. I brinu se od čeg ćete živjeti, šta ćete raditi, kako ćete dalje. Niste normalni. Jednostavno sve, a oni i dalje žive, znači godinama tu i niko nije došao, ali brinu se o vama već, o vama koji se još niste ni vratili. Ali ja vam mogu reći, ja sam se, upoznao sam i sebe, upoznao sam i Bosnu, upoznao sam i Njemačku i dosta se promijenio za ovih 11 godina. Mogu vam reći, bitna mi je moja porodica, bitna su mi moja djeca, da su zdrava i sretna, a sretna su i sretnija su u Bosni nego u Njemačkoj. A za ostalo me boli briga, ne bi da se izražavam, ali jednostavno i za svakog. Mi nemamo nikakvu podršku, ni od koga. Nismo nikad ni imali. Kroz sve smo se borili sami i hvala Bogu, dobro je do sad ispalo sve. Planovi ne idu nikad onako kako planirate. Prije svega,
Da ne duljim, uglavnom snimat ću video kad se vratim sve, ali ovo prije svega za ove ljude koji su u grupi povratak u Bosnu i Hercegovinu, o grupi od Rahatlanda, da pojasnim sve. Evo mi smo danas znači krenuli ljudi od same odjave. Sljedeći plan je znači idemo u Minhenu konzulat, ali evo danas smo bili odjava adrese. Ljudi, za odjavu adrese vam treba iz Bosne CIPS. Pokušajte nabaviti, tako i kod nas bilo, mi smo ostali sat vremena za odjavu, znači treba vam Meldebestätigung, znači gdje piše odjava, i treba vam Erweiterte Meldebescheinigung. Ono prošireno, papir. Na prvom papiru svaka osoba dobija pojedinačno, znači Meldebestätigung gdje je prijavljena na adresi i da je odjavljena. A taj Erweiterte Meldebescheinigung, tu je i ona prethodna adresa gdje ste živjeli u Njemačkoj. Pošto znate svi za ovu olakšicu, ako se vraćate u BiH, da možete svoje stvari, počev od auta i svih svojih ličnih stvari, da dobijete ovu povratničku povlasticu i da ne plaćate carinu ni porez na auto, pod uslovom da to auto ne smijete 12 mjeseci prodati, iznajmiti. Uglavnom ima to sve piše, vjerovatno svi to znate. Ta dva papira, znači obična odjava Meldebestätigung se ne plaća ništa, to je gratis, a ovaj drugi papir plaća se 5 eura, ali na njemu je kompletna porodica, znači ništa puno. S tim papirom, znači naša sljedeća adresa je bosanski konzulat u Minhenu. Ne treba vam termin, tako sam dobio informaciju telefonom kad sam zvao, da idemo i tu ćemo dobiti tu povratničku povlasticu i idemo dalje. Što se tiče ostalih odjava, ljudi, znači Kindergeld, Kinderzuschlag obavezno morate pismeno odjaviti. Krankenkasse, to jest zdravstveno osiguranje, morate lično odjaviti. Sve te stvari koje odjavljujete, pretplatu, TV pretplatu, za sve to vam treba jedna kopija odjave iz Njemačke. Znači ovo kad dobijete u Rathausu, u njihovoj općini, tu gdje se odjavite, Meldebestätigung obavezno kopirajte i onda šaljite, znači pretplatu, onaj ARD, njihov možete online odjaviti, Kündigung poslati, morate samo imati sliku, znači odjave, i onda će vam oni sumirati sve da li morate još nešto platiti ili ne. Morate znači to sve riješiti. U Barmer Gek, mi smo u Barmeru, Krankenkasse, morate isto njima odnijeti lično ili poslati poštom obavezno odjavu da ne bi kasnije imali problema. Malo je to sve komplikovan proces sa školom, mi smo isto dobili smo 2 dana za dijete da taj Befreiung, da ne bi upali u tu neku gužvu, sve, ali ja vam kažem, ja ću probat kroz ovaj video, znam da je komplikovana bit. Mi smo već sam rekao, mjesec, 2 mjeseca prije lagano sve odrađujemo i vjerujte da sad da je došlo da, ne znam kako bi vam objasnili, toliko toga morate odjednom, jer ne možete ništa na vrijeme napraviti. Jer sve, za većinu stvari koje odjavljujete morate imati taj papir odjave. Taj papir odjavu iz Njemačke možete napraviti samo 7 dana unaprijed. Danas je 24. juli, mi smo dobili znači odjavu, piše Auszug zum 31. juli. Sad sa tom znači odjavom mi nju šaljemo dalje, pokazujemo je u konzulatu, šaljemo za sve te stvari. Što se tiče interneta, mi smo bili kod Telekoma i vjerujte da ako imate razlog, ako navedete razlog otkaza selidbu u inostranstvo, napuštanje Njemačke, imate 4 sedmice. Mi smo se malo zafrkali, ja sam to ranije odjavio. Mislio sam da možda mjesec i pol prije i automatski mi je to napravilo sve da traje 4 sedmice. Onda sam nakon 4 sedmice morao poslati router nazad. Uglavnom, informišite se dobro.
Ja, ako neko mogu nešto pomoći, slobodno stojim na raspolaganju, pišite u komentare. Ono što i svi govore, znate kako nešto pišite u komentare i valjda ti komentari, nemam pojma, nešto. Ako nekog interesuje, ja ću odgovoriti što mogu pomoći svima. Ali želim vas ohrabriti, ljudi, strah je veliki, nije to strah, to je neki osjećaj, to se nešto uvali u stomak, to valjda od sreće, da ne može čovjek da vjeruje. Ljudi, mi u Bosni imamo svoju zemlju, imamo kuću svoju, porodica nam tu, ne moram plaćati kiriju. Ljudi, meni najteže mi je kad ja moram 15 dana u mjesecu da idem na posao i da pola svoje plate dajem za kiriju, da ne pričam o ostalim stvarima. Ne može. Nemojte, našem narodu u Bosni se to ne može objasniti. Nemojte pokušavati objasniti. Ja sam rekao na početku, kogod Njemačke željan bio da Bog da došao i što duže ostao. I tek kad prođe neko vrijeme, kad upozna sve, bit će mu jasno šta sam govorio. I nemojte se pravdati, nemojte da vas je strah, šta će reći porodica, šta će reći roditelji, šta će reći komšije. Ljudi, vi se vraćate u svojoj kući, ja se kući vraćam, mene niko ne interesuje. Apsolutno ni šta će me reći, niti mi ko daje pare, niti me ko hrani, niti će me hraniti. Znači imam svoju porodicu, svako ima svoju na faku. Jedno od najgorih pitanja koji ćete svi vjerovatno dobiti, šta si kaže uradio za svoju djecu? Pa nisam ni ja sa svojim roditeljima. Svako Boga rodio se, Bog mu je dao na faku. Ljudi, mi imamo dvojno državljanstvo, znači i njemačko i bosansko i vjerovatno većina vas, eto znači meni je to drago. Moja su djeca mala, imam 3 sina, 3, 6 i 9 godina. I poslije, oni imaju i državljanstvo, rođeni su tu, imaju njemački pasoš, mogu da pokažu prstom na karti ako im se ide gdje da idu i gdje da žive. Ali sad u ovom trenutku procenjujem i na vrijeme se znači sve desilo da su oni sretniji u Bosni, da vole više Bosnu, da mi ne sviđa mi se ovaj sistem ovdje. Počeo od vrtića, škole pa nadalje, ali neću vam sad kažem, pričat ćemo to u nekom videu drugom sa nekim, ne znam, ja moram to sve fino skicirati, teško ovako kad čovjek počne snimat. Kad prestaneš posle svašta bi rekao, ali kažem vodič za sve vas koji želite da se vratite, kako funkcioniše kompletna odjava. Video će biti malo duži, ja gledam sve nekih 10 minuta, ali kad vidim da ljudi snimaju gluposti po pola sata, ovo će malo duže trajati. Sad vam kažem, općina je završena, sljedeća institucija je konzulat u Minhenu, bosanski. Idemo dalje, vodit ću vas kroz sve dok ne dođemo u Bosne i na kojem terminalu, kako carina, špedicija za auto, mi imamo auto i prikolicu. Znači, stan smo odjavili tu, sve završili, očistili, okrečili, smeće pobacali na deponiju, ostavljamo iza sebe sve čisto i kažem i dalje hvala puno Njemačkoj, ne bi ovo nikad ostvario. Ja sam se integrisao ljudi, ja imam, ne znam, znači, ja i žena došli smo tu što smo morali. Došli smo na Ausbildung za tog njegovatelja, poslije smo to kako je sve išlo, teklo. Došla su i djeca, integrisali smo se u sistem, pričamo njemački jezik. Hvala Bogu, znači, naučili smo jezik, dobili smo dvojno državljanstvo, djeci osigurali nešto, ali jednostavno ne ide i nema potrebe bilo koga da pita što si se vratio, što nisi ti došao i to je najjednostavniji odgovor za sve vas. Znam da sve muči, tamo u onoj grupi bili su anonimni komentari, pa ljudi imaju strah, svašta pišu, ljudi otvoreno svakom, znači mi smo se toliko promijenili da vam ne mogu pisati i drago mi je. Jednostavno imam svoj život i završeno. Naša odluka, naša stvar i to je to i vaša jednostavno, kažem. Stojim vam na raspolaganju, malo je zafrikano, hajde sad valja to sve snimiti, nema veze, idemo redom od institucije do institucije. Malo ću vam kraće to sve u slikama šta smo, gdje je sve odjave i na kraju kad budemo došli u Bosnu sve završili. Tako da rečeno mi je kad dođem na carinu gdje ću se obratiti za auto i za sve te stvari, ali sve ćete biti upućeni. Ovih prvih 15 minuta videa otprilike je bilo to uvodno, poslije će biti kraće da ne bi bio dosadan video, ali vjerujte, sve
sve je bitno. Sve je bitno i tu sam na raspolaganju. Mi se vidimo prvom prilikom i idemo dalje. Hvala vam puno. Ćao. Pozdrav, dragi narod, evo nas. Nastavljamo dalje. Danas smo došli po ovu potvrdu za o dužini boravka u Njemačkoj, koja je potrebna dole za oslobađanje carine i poreza za uvoz auta i tako. Ukoliko ste zaboravili nešto, tu ima pored odmah neka radnja, možete iskopirati. Sad ću vam odmah skrenuti pažnju šta je bitno. Sad su čovjeka i ženu vratili na Meldebestätigung, odnosno Erweiterte Meldebescheinigung. Mora u svakom slučaju gore u ćošku pisati vaša adresa u Bosni gdje se vraćate. To ako nemate, zaboravite, vratit će vas. 100%. Znači nekako se izborite, dajete cips u općini gdje se odjavljujete, da vam to upišu, inače morat ćete se vratiti, tu iz konzulata će vas vratiti. Eto. Mi idemo dalje još danas da odjavimo zdravstveno. Imam još telefon svoj, nemojte šta zaboraviti, ima puno toga, najbolje da sebi zapišete sve gdje, šta, kako. Uglavnom, mi dok smo bili unutra, došli su 3 ili 4 porodice, vjerujte, da su isto tražili koji mi 4, što sam ja vidio da se odjave, tako da dosta našeg naroda se vraća. Idemo dalje, pa ja ću vam snimati sve, znači dokle, kako bude, pa vidjet ćemo se na kraju. Ćao. Evo narode, što sam mi rekao, danas sam odjavio zdravstveno osiguranje Krankenkasse. To ima kod nas tu u gradu, tako da sam ja otišao lično. Nije vam ništa komplikovano, znači kažete samo, navedete svoje podatke, da ste prestali raditi i da se zbog odlaska u drugu državu želite da vam se završi osiguranje, znači da ne bi imali problema. Tu su 2 rečenice, ja sam to dobio te radnice i potpisao i to je to. Isto tako što sam htio reći da ne zaboravim u vezi Kindergelda i Kinderzuschlaga. Znači da se ne bi slučajno bilo ko neko što je u grupi pisao. Ja slučajno zaboravio, nemojte se igrati, znači da neko može u zatvor otići. To vam ne predstavlja automatski, znači oni ne dobiju, kad se vi odjavite u općini, ne dobiju obavijest da ste vi otišli iz Njemačke, oni i dalje uplaćuju na račun sve. Znači možete poštom obavijestiti, da možete online, ja sam online, ima tamo opcija, nekako se zove Veränderung Mitteilung, tako nešto, i onda ukucate tu zbog odlaska, recimo, kod mene ja sam napisao, zbog odlaska u Bosnu i Hercegovinu, želim da se to obustavi sve i onda dole ima da priložite file, stavio sam kopiju odjave iz Njemačke i to je to, tako da nemojte se s tim igrati, sve ide jednostavno, sve, većinu stvari možete online završiti, tako da što se tiče toga nema još puno nekih stvari. Mi sutra idemo, ako Bog da, kući, pa snimit ćemo još nekoliko stvari kad budemo na carini sve završili, da pomogne vama koji ne znate to kako sve funkcioniše, pa se vidimo onda u narednom videu. Ćao. Drugovi, evo mi izlazimo iz ove ljepote. Konačno. 4002 dana, znači tačno sam izračunao, skoro 11 godina. Sve je spremno. Moj kolega došao da preuzme stan od nas. Pošto sam ja zadnjih 5 godina radio kao objekt Betrojer za jednu firmu, znači izdavanje stanova, housemajstera i tako to. Puno stresa, ali sve se izdržalo. Eto, znači sad, otprilike sad, 15 do 3 krećemo lagano kući, pa ćemo voziti cijelu noć da izbjegnemo gužvu. Sad smo već, danas je srijeda, a u petak počne ferije u Njemačkoj. Tako da izbjegnemo tu gužvu i kad stignem na granicu, na carinu, sve,
Vidimo se onda. Dragi narod, evo, mi krećemo sa Božjom pomoći. Djeci nikako nije drago. Pozdrav ljudi, rekao sam da ćemo se javiti kad budemo na carini. Mi smo jutro u 7 sati stigli u Orašje na granicu i završili smo svu papirologiju, ostali smo otprilike 2 sata. Imate dosta peticija tih firmi tu što se bave, sve je to otprilike isto, morate napraviti što se tiče vozila izjavu da ste vlasnik vozila i da želite to vozilo da uvezete u BiH sa povlasticom ili bez. Potpišete to, završite i onda to špediter taj nosi ponovo cariniku i šalju to za Tuzlu i onda vi možete, eto, u ovom slučaju ja ću na Šičkom da radim to za prikolicu i auto. Onda oni završavaju sve te papire. Uglavnom, doživio sam izuzetno neugodnu situaciju gdje me neka babuskara što radi tu na carini napala, ni krivog ni dužnog, jer sam, kad dolazite na granicu nećete ići pravo, nego idete desno kud idu kamioni, tamo kroz carinu prolazite i nije bilo nikog na onoj prvoj kućici. Malo sam zastao, vidim nema nikog i vidim ima nekog u onoj drugoj, odem do nje dole i ona je automatski počela da napada. Zašto nisam stao policajcu gore, šta uopšte radim tu, ne dajući mi da objasnim apsolutno da želim da prijavim auto, da hoću da carinim, da sve, znači žena je počela da galami, da se trese, da spominje Njemačku, svi ste otišli u Njemačku, sad vam ne valja Njemačka, druge države poštujete. Meni su papiri iz ruku ispali, jednostavno ja sam se izgubio, ne znam šta da. Ali nebitno, ona nije bitna, uglavnom, eto, samo da vam kažem, ukoliko dolazite u Orašje, malo pripazite da znate šta vas očekuje. Tih špeditera ima dosta, tamo u kontejnerima, ove su te firme, izaberite kojeg hoćete, cijene su tu otprilike za auto, ta izjava nekih oko 130 maraka košta. Tako da, eto, ukratko, ako vas nešto bude interesovalo od svih ovih stvari, od početka videa, pišite, ja sam tu, pomoć vam što mogu i tako da, eto. Mi smo putovali jučer od 4 sata posle podne, jutro u 7 smo bili u Orašju na granici. Sad je 11:30, još evo nas u Srebreniku, znači idemo prema Živinicama, pa eto, javit ćemo se opet kratko kad dođemo i to bi bilo to što se tiče ovog videa, pa se vidimo. Evo je zadnja adresa. Zadnja Bosna. Zadnja adresa. Riječi su suvišne, znači pričat nećemo. Ćemo da uđemo. Hvala Bosno, hvala Bogu, reci da smo stigli. Eto ga drugovi. To je to.